kube khona amagama abe ngoba lento kaThembi as abantu abamnyama celebrate lento akusinto encane futhi akuwona kanza ukuthi uyabingelela njengopresident nxa uphathwe nonke likwani lapha eyithathele uqobo ngiyathokoza kakhulu usomashi omnyama awubona osomashi omnyama abangokubani omncubani bingelele baphathi bephutuza yona bonela ngiyabonga mfowethu ukubona njengalapha khona ukushiya bese-ke ngisho ukuthi kanza kwethu kahamba behlangana bephansi lapho ngilokhu ngibhizi nje ingatsho ko-10 years ngiphuka ko-10 years oye-EFF lami besinyuka khona nge-14 siyoshona phezulu abanye babhala ngamelungu mane amelungu bashona phansi bathi bawubhikitha ithali ngezansi ekhuluma ibhelu udaba behamba nikanyuke phezulu cha njengoba selapha mfowethu umsebenzi wokubhinca nokuba lento esiyiyona waqala ubholoza ukuthi athathe ikhabisi wabajika wabona ukuthi kumkhulu kakhulu ukusasela insila embi leyo ukuthi abantu bafundise ukuzenyanya wabajika wathi ukuthi ukungcola kumele ayibize ngengulube encane ngoba eyithathelele njengodaba exovu udaba into engafunda umuntu nomculo wakho othola lomnyama uthe mayikhamsela eyobudloza wayesezala nathi shabashengisa abanongoma ubakade izinto zokubaleka lokho sana bantu abanenga lethithile somtshini into zokuba zekwazi ukuzogeza abantu bomsulo lokubekisa la ngithakuze nje kanje ngoba ngaqala ngabulendelo wakhe ngoba yena sebulendelo wakhe usebithatha la kimi manje cha abafowethu bephucuzela bonke ngiyabona lo mcele useshakhululeke esethi umbomo babusiswe amadlozi omaskandi ngoba usabishela wazo waqoqa ukuthi sesina ngapha kwansizwa Para exactamente lo que pasa. Cuando va con la gamba, con el seno gamba, con la zareta gamba, con la matachisa gamba. Con la matachisa gamba, aba manje kita balekele baba 10 years celebration nomxozeko ngiyabonga lisabile kanza kwethu ngeke into besibonga abantu futhi nani ngikhulile no 10 years ngicela nani bafike izinto you can't get on stage if ungafuni ukujijela ngapholela saxoxa ngani thina ekhosini qhaphela ukushamanga Quando chamava, tu o capítulo lá do ponto engekho. Ngoba usiko lalapha ngosiko lwakhona olaba leso sikhathi labaphathi abaphethe leso sikhathi. Shouldn't feel like state kesha sakhona nakhona. Engena choice ukhathide. Ekwazi ukusenza izinto engamandla akhe kodwa kublocked control yakhe. Kodwa ngoba mina hlala nembono Nanti dia boleh kata dia dibegalah. Sasa kita belum lagi. Masih sama. Kancomen. Satu kali lebih. Sasa kita belum lagi. Nishomen aja. Nishomen mata. Nanti ngoba uthola amakhisi zinu xhekwe uxonyela umoya khona abantu bohlezi benembono uhulumeni nje ngiphethe ngohulumeni nje nami ngijitshelwa ngamatshe kuthiwa angiyinto ezithuthuko ngapha ngeke zithuthuko ngapha ngizwe ngapha nangapha nami seqala ngixoyendo ndayekhona ukuthi kanti ukuzima kanje kuphathisa uyashuka nje nokhulumeni manje njengoba ke
lapha nje ngicela you don't do things out of anger and out of affections when you are in the public domain. Awuyenza ngoba umuntu uthashisa yabo ukubenzele kunzima kodwa njengoba befuna sengawe nje into engithanda ngomoya wakho uyakwazi ukwenza nje sekufuneka kube khona ukuthi usebenzise ukusizwa kodwa wayanje ngabo nje ngalokho bethu into ecela ukubishaya ehloko futhi ekubalulekile ukuthi ziningi ingqinamba kulomthengisi kodwa siyabonga ukuthi ithembu lokuliremela zihost engaze intaki iphucuze ziphilise diabetes nediabetes esingasho ukuthi akuvinjwe lokho kodwa kubalulekile ukuthi ithuthukisile abantu ngokwamaskini abantu bamakhamera laba baqeqesha impucuzeko yakhuphula abaculi abaningi part of impucuzeko skill development and the remaining main event ekhona impucuzeko ilena masikade ukukhombisa ukuthi interest yabo enkulu ukukhulisa isizwe sami samabhinqa leyo nto leyo bafowethu inkulu kakhulu lo 10 years kube neyingqinamba kwahamba abaculi kwazalwa abaculi kwakhula abantu kulento ngiyacela ukuthi uhulumeni asondele kakhulu kulo nyaka sondelana kulo nyaka abona onyaka sayo ngizobasele imabele ayikho ibudget ezodlula ibudget eqondene ne-showbiz industry mawungene emotweni qho irent i-talent liyasakaza story is a talent. Music is a talent. Everyone knows that part of the Koda and Koda are the most underpaid people in the history of our continent. There is a man and a Koda who are in shooting arts and culture, even the particular Ngoma, yes, is a budget. Africa was pressing a business in the Korea, there's a general training and a little turned out of the healer. Umehili mtulo nani okay kaza kati ubona Faz kuhila lokubana kati ukuthi leyo namte kuhila Utebalekile kanta kwethu umntana thola president wamabheka uzobe stage aphinde futhi ngikwazi ukuthi ngikhulume nesizwe sami sihlangane ndawonye lami ndawonye sikwazi ukuthi sicelebrate i-milestone esicontributhile mina nayo kathide ukuthi kube yilento okuyiyona namhlanje nganeza kwethu sengiphetha ngiyacela ukubongela sakhuluma ngethalente ngibongele ibanyana banyana eqopha umlando ihlula zonke lezimpuphu ey'khulisa Afrika yonke kuthiwa izinjalo ezinhlweni abafana nalamaklabhu akhona asisabele ekhona ebholeni kwisport kodwa ibanyana banyana iy'ngane zethu zakwazi ukuthi zingene ibanga zabe na 16 ye-World Cup shayela ngehlombe ayobanyana banyana ngiphethe ngokuthi ngenza kwethu ngikhululeke esifundisa abantu bakhe baselikashana abanezi yaphumula zaNovemba 2023 semadolweni ngikhululeke ukuthi ngonyanyaza lelizwe nengezozona zelizwe uNkulunkulu asikhombisile umntwana waphindandeni siyadinga intombazane ebahwaqa engehaqabaphetha emsebeni usuku lolundunkulunkulu isitolo kwesikhaleni kwamfundo badibeni bakhalafuta kwabasefotoni ukuthi mashithi siyadinga umntwana waphindandeni emgogodla wesitolo sabazona siyathokoza kakhulu siyabonga